Prema posljednjim istraživanjima, najveći broj nezgoda i nesreća ljudima se događa u njihovom domu. Od toga čak 70% u kupaonicama. Nepredvidljive i opasne situacije uzrokovane nespretnim padom osoba u trećoj životnoj dobi u 50% slučajeva završavaju prijelomima. Nedostatak prihvatnih ručki i sklizak pod dokazano su glavni uzročnici ovakvih nezgoda. Takav problem se lako rješava zamjenom kade za tuš kabinu. Bilo da to radite iz praktičnih razloga ili da bi starijim ukućanima olakšali ulazak u kadu. Dodatno, trebali biste se riješiti i skliskog poda te dodati rukohvate, ali sigurno vam pada mrak na oči čim pomislite da bi za to trebalo i po nekoliko dana imati punu kuću majstora. A što kad bi vam rekli da to nije istina? Vaša stara kada se može zamijeniti s tuš kabinom za samo jedan dan, i to u svega nekoliko sati. Sve što vam treba za promjenu kade nalazi se u ovom vozilu, a to zamjenu kade čini jednostavnom i jako brzom. Kupaonko Tim u iznimno kratkom vremenu mijenja vašu kadu te čini vaš život bezbrižnijim. A čišćenje? Kupaonko Tim obavlja i taj dio za vas, što vašu novu tuš kabinu čini spremnom za korištenje već isti dan. Jutro su došli u 8, sad je nepunih 12 sati. Za manje od 4 sata su završili sve, što se i vidi. Iza sebe su ostavili onako kako su našli, čisto. Zato ne čekajte, javite se u Kupaonko te uživajte u brzom i lakom tuširanju u svojoj novoj tuš kabini.